Metohije. Sveti vladika Nikolaj Velimirović, govoreći o Vidovdanu i o Kosovsko-metohijskom zavetu, rekao je da je Kosovo najveće uzvišenje u istoriji srpskog naroda, sa kojega ne samo da vidimo našu prošlost, već vidimo i našu budućnost. Tri su zaveta najznačajnija za naš srpski pravoslavni narod. Prvi je Hristov zavet, Hristoslavlje i pravoslavlje, koji je važan za sve pravoslavne hrišćane. Drugi zavet je zavet svetoga oca našega Save, koji nas je nakalemio na to životodavno stablo žive pravoslavne vere. Svetosavlje, tako ga je srpski narod nazvao. A treći zavet je zavet svetoga cara Lazara, sveto Lazarije. Mi smo vam blagodarni u ime naše parohije, naših sveštenika, oca Darka i oca Nikolaja, što ste se danas sabrali u ovako velikom broju. Pre 31 godinu